Ma ti, nisi ti usvađeni s marendom, ali aj ne veze. Ićemo mi da je krkamo zajedno. Ićemo da marende dijelimo svaka. Piso. Gdje ti ova ida iz Amerike, šta radi? Aida, nije tu, Aida je fina, stvarno je jako fina žena, ja jako cijenim, volim, poštujem. Znam koja ida, bila sa mnom u live, ima iz Plava, jel ta? Kako? Plav, mjesto u Crnoj Gori, Plav, jel to? Nije, ona iz Travnika, iz Sarajeva. Ima neka ide u Americi iz Plava, bili smo tu u tom live-u nešto i to. Jesi ti kad ranjen? Ja što sam? Ko pita? Ja. 2 puta ranjen. Pokušao smo ubiti jedno 60 puta. Ozbiljno. A ja. Jebote. Ide Mico. Ranjen u lijevu ruku i u lijevu podlakticu. Mico. Pa ti šta govoriš, bogati ovdje u komentarima, da se ja nešto pitam, kakvi problema, brate. Pusti, molim te. Ako nešto pričamo privatno, ne moraš to sad u komentarima govoriti. Neđe vezi. A gdje ti je Olga pita neki Draško, gdje ti je Olga iz Beograda? To me svi pitaju, šta sam s njom live-u, zezao se. A ko je Olga? Olga je jedna djevojka koja je bila u zadruzi i jedna TikTok prijateljica mi predložila da i live-am s njom, ja ću zezamo se. Okay. Ne, ovi pišu, pa zato pitaju me svi za nju, ne znam što. Pa učiteljica Olga neka, ide 9 života. Da li ćemo pobijediti? Ja šta ćeš? Nije ovo zanima o kriminalu, boli njih kura što ti mene dereš. Ide snimak. Jes, vama njih zanima kriminal, jes, pravi se. Samo, njih ne zanima doktori, akademici, profesori. Šta je remati, šta je ovaj? A primjer da ti mene ne voliš, primjer, nešto znaš. Znaš što me zanima, kako bi ti čovjeka moje težine Gepekovu? Možeš to nam objasniti? Ne bi, brate, nisam ja možda izgleda nisam ja. Ne možeš tebe, malo ti nisi ti bez veze, ne moraš ti biti to ono i to. Ali kako se zove, ne, nisam ja od tog posla, meni trebaš dobro spomenuti djecu ili nešto i to. Ili da me baš ne, kako ljude, primjer, od velike kilaže, kako bi Gepekovo, to me zanima. Kamion, brate, u kombi, tu uru, vito sa strane, trubače i gotovo. Koja si legenda. Samo vito klizna vrata, kako bi ti ušao ko pismo, ne skiraj ti. Ali baš kada pitaš, jebi ga, ne znam šta ti kaže. Ježi, gluho bilo i daleko. A ja ću. Ide te. Ti si iz Sarajeva, tako, rođeni ste, ali? Rođen sam ja u Sarajevu, da. Koji dio? Pa rođen u Sarajevu, brate, gore na jezeru, opština centar, na Koševu. Jesi živio u Sarajevu? Pa živio sam kod dijete, malo sam živio do 88. i tako 9. Pa ja, jesi. Lijepo. Do svoje 10. godine? Pa tako, 90 godina. Znam ja ko je momko otac, nemojte vi to. Vi ne znate, neću na tu temu ništa pričam. Moji momci, pojma vi nemate. Ali ajde, ne vez. Zakako bi mi mogli pojesti tele pečeno. Se zavisi, jel prije WC ili poslije WC? Pa, posle. Kad se dobro ispraznio, Boga brzo bi očilo to tele. 78 sam godište.
A ti sve ne raja, ti se voliš zezat. Pa ja, brate, se sam zezam, ja ne volim to nacionalizmu, kriminalu, nego ovi malo... Dobar s ovim tiktokerima, ovi što mafijaju i to. I s njima dobar. Ma sa svima, sve i znam, ali ne zanimaju me u životu niko. Je lajva s njima? Pa ne lajvam, nekad Kristijanom uđem, Bokicom i to ti je to. Sa bombom, Jelvedinom, eto. Zemanićem? Da. Dobar sam s njim. Dobar. Meni ti je Kristijan poslao pičku maternu. Pa dobro, ja s njim odigram 2-3, ne ulazim ni u kakve ništa protiv, niđe veze mi je bio. Niđe veze, ja sam to blokirao. Nisam ja se svađao. Ne volim ja ti rasprave. Ma brate, ja od tog posla nisam, mene to ne zanima ništa. Ja sam više ovako za pojesti popit. A jebi ga. Ide Cedevita, 9 vitamina. Koliko ti reći imaš godina, Sermede? 32, imam ja godina. A jesi oženjen, brate, to? Nisam. Maš djece, ovako, džes, skrku koje? Koliko nije mi još niko pokućao na vrata, tako da ne znam. Nemam djecu. Pozdrav za Zencu, za Bojana, za mog brata Amara Tabakovića, za sve u Zenci. Semu i sve. Ne znam lično Tabak, ali kaže je dobar momak. Tabak je najbolji momak u Bosni kompletno. Nisam ga upoznao, sam čuo da je dobar momak. 100%. Odrobi 2 litra. Neka dobri momak. A šta ti držiš, koji objekat, šta je, šiša bar ili ima u botički neki? Nargila bar. Ja to 15 godina držim. A brate, što nisi kad već voliš to gurmanske priče, neku bosansku priču, te hrane, pite, ovo ono, mantije, otvorio i roka i svi bi kod tebi dolaze. Pa iskreno razmišljam da u Sarajevo otvorim nešto. Pa eto, pa ja. Pobjedi ti mene i ovu. Ne, ti pobjeđivaš. Nema nikad. Ne. Pobjeda je za vas. Koliko je sad rezultat? 1-1.